Passeqreb lejn l-Oscars huma meqjusa il-Golden Globe Awards li tard il-ħadd filgħaxija ippremjaw lil min jikkontribwixxi fl-industrija tal-films kemm għat-televiżjoni u anke ċ-ċinema. Jivvutaw għal Golden Globes ma' 300 kritiku u ġurnalisti tal-films f'din l-industrija. Protagonisti tas-serata żewġ films li jistgħu jkunu fost l-ewlenin fl-Oscars din is-sena, One Battle After Another u Hamnet. Jessie Buckley, l-attriċi Irlandiża li tinterpreta Mart William Shakespeare f'Hamnet, rebħet il-Golden Globe għall-aħjar attriċi. It was such an extraordinary set to be part of because, we were telling the story of probably the most famous Brit that ever lived, and we had a Chinese director, a lot of Irish, a mostly Polish crew, and beside our British family. This is a real honour. I love what I do, and I love being part of this industry. Thank you. And the Golden Globe goes to One Battle After Another rebaħ fil-kategorija tal-aħjar musical jew film komiku. Hamnet dwar il-ħajja ta' William Shakespeare rebaħ fil-kategorija tal-aħjar film ta' drama. Timothée Chalamet, attur ieħor popolari u bravu, trionfa fil-kategorija tal-aħjar attur fis-serata li saret f'Beverly Hills, California, u interpreta l-parti ewlenija bħala plejer ta' table tennis professjonali fil-film Marty Supreme. Min jivvota fil-Golden Globe Awards mhumiex l-istess li jivvotaw fl-Oscars fis-serata li se ssir fil-15 ta' Marzu li ġej. Imma r-rebieħa fil-Golden Globes jafu jkunu indikazzjoni ta' min se joħroġ bl-unuri fl-Oscars. You're laughing, so I got away with that. Thank you, Kevin.